Buna botambu mochumurigiri ya igano to kumanya buna gendrete wateka kuro chinse mochionsi ime na isiko yarongorwa Gusii irnyara kumanya na kia gendrete gukoreka na sobuya ni gotunyara kumanyina ngi kiabeire nkere kigetaraba wetera Ndizi TV wansu mu Gusii tukoliganeria ijume karwana yaragira Eyemo yabono margoba stariki ninye humutinyo komino mu mwaka w'ikiri bubere na merongebere nebere na mange agendrete gukoreka na boigo na mange abeire ka gukoreka na kurose mambi yale ngentabe no kwegana kwa bunari tukuriao nerige yadirekero kwa Kransla TV ya okunyara kumanya ariagendrete gokorekana inyirabono litokubwatiranere gwetira sumu manyerio igakoro kwa Joshua Auta na wego Petronira mukera kwa nikichibicha nieregi ngo ikerakire asenchera ya benetiga nkwariga no twemanyina ko yosansamurana asenchera yoboikira nuwense Eyemo yabono margoba litanganike gimati gatonyara mangana yo asenchera yoko yachuta. Wakenya wamechoka. Punda imechoka na mzigo. Ntorigo chiwancho tokangalio bogima azimio bamuchiri umurei wense William Ruto. Igotore birero. Mwano itomo Gusii tayo chore tue pies. Gusii mbirero tore serikali ya Kenya kwanza ya totigire isikote biromu wakiri Ensa Nyamira. Mzazi ambaye uchumi umempiga mpaka sasa hawezi kuafford chakula, there's no way atanunua kuku apatie mtoto huyu anilete shule. Obokongo cha CBC ntoligo chigonya itabera nonya serikali teri gotobwatesia. Eyemo nenda mangu munchumurigere bona isaranso ikiretera n'inchinkoro kwa Vincent. Onyancha gochaka kurwase county ya Nyamira gati ya kurwase county yibono bakorogo no muwakire Ensa Nyamira ni gobono batebire buna serikali ya Kenya kwanza nigo yatigire maiga wamenyi anene orogongo ruwa Gusii aya maiga yogo choro kwa waziri na boigo nabaliki babotambe gose permanent secretary abono baba choro no murai wense William Samuel Ruto nigo chinga kichumari atebire buna Gusii yatigaire maigo muri kyo itobene kurwase county ya Nyamira jobu maange na roboti rwasenchira yobwekirano maiga yomuteneri wense Dr. William Ruto kuralia bara chiko babaliki babotambe asechi waziri ao imense icho ya Kenya nigo abakenya bagendete kurwa ebirengereri byabo bakora uno muwakili Ensa Nyamira abakoli emeremo abagusii abakoro kwa Gusii professionals mbarwa ebirengereri byabo igoro yenganeye mbaro kya ogoichana okonene asogo tigwa isiko ase bali babete bako babaliki babotambe ase chiwezara ao Titora igotore birero. Mwano itomo Gusii tayo chore tue pies. Koru 1963 mo Gusii tanya gocho komis gocho ruwe pies. Nate babuna egesa ku kyomo Gusii nigo kere egesa ku ekenene na ende nigo gekorwa ensemo enene asobotene nkubwense Abagusii ba Nyamira na Bosongo tax yabe korwa samatoke yarwa se kibando ebinte binge kibese kina kigosa korwa kyakikoranie government onyentori part of the government nabaganda tori naba Tanzania tori inkiye kogera Nyamira etayiri kendi yons inkiye kogera Bosongo etayiri kendi yons asobocholi obonene bwo mwaka oyo nigo bate babona nigo bakerete serikali ya Kenya kwanza chikura chinyinge naende nigo babwate abarai abange abaisanerete gochorwa buna abariki babotambe. The former sitting member of parliament for this place Wakili Kemosi Mheshimiwa was in UDA. Why couldn't they give Kemosi the position of a PS? Why couldn't they give the governor contestant, Walter Nyambati, that position? We don't demand if people are in Azimio, let them remain in Azimio. But there were very many Nyamira sons and daughters who were in UDA. Mbamusaba omurai wense Dr. William Ruto kuligereria obwene bw'abagusii nakoba engere yabo agatora akamotwaye tukobo minister na kwago totebina that is enough for Gusii. So Ntora isaneka na ndibu n'abagusii we are demanding
our equal share for government. We are not happy with the president for ignoring Nyamira County totally. And people are mad here. We will be carrying placards to demonstrate. Kuruase County ya Nyamira, Ginko reporteria Ndizi TV, Job Maangi. Mbia muno mulikito Job Maangi ya soroboti rwa senchira yobo ikirano bonogo tigana nere tnyera kumurekera Ensa merengetobo cheno chinyagetari che serikali anase che county niko bagandretse kwerobere kone kibuna nkuru warobo koribu abo asenchira wendrete meye county ya Kisii nyagetari ya Eyemo ngati chinyagetari bono chabe kiremerobere isene kone kingotura bale IECU yekerero intensive care unit yubono bate birubuna baguchikobeka nyagetari ya sokunyara kuru bokoreri anago cyasamenye county ya Kisii amunuchi county rikibebekaine county yo nigo chinga kechibate bire buno bono bokoreri bari gatiko Kenya ase bari baraikase enyagetari yo ika chini na management tukasema tunataka kuleta ICU yenye ni hali ya juu. Ukienda na Nairobi Hospital the same standard ndio tumeweka pande hii, kwa sababu ICU inaweza kuwa imewekwa lakini kuna viwango. Kwa hivyo sisi yetu ni tofauti kwa sababu mashini zetu ziko za hali ya juu. Madaktari wetu ni wale wamehitimu vizuri sana na wako na ujuzi wa miaka mingi, na gharama yetu pia sio kubwa sana. Hiyo ndio tofauti nyingine, kwa sababu sisi tunajali watu wa mapato ya chini, mkulima mdogo mwenye ako huku chini Kisii, wale wanauza vyakula huku kwa masoko, na watu wa bodaboda. Kwa hivyo watu wasiwe na hofu, kwa sababu tumejipanga na tunataka kujali maslahi ya Mkenya mwenye ako katika eneo hili letu la Kisii. Na gotigana na yo chinga kichini kama yanda bwatanse asense moya ratandi gotoka se wodi ya Bogisero chinga kicho ko mwenyo moro kigwa orego somera mangana y'Ibonyagetari ase skuru ya Nyeri KMTC oyo manyekanete buna Obedi Masese kumenda chinga kicho kati y'abasabekirana ase omoyego y'ubwa matanga ni go barwekero kyabo go kya somura ibwense William Samuel Ruto ni go bate abuna Ruto ni ga batigire mai gabasai egento ambori Ruto anyarego ikirani chira kiri abareta abasai anase serikali ya Kenya kwanza. Rais wetu tulikuchagua watu wote Kisii, Nyamira, Gusii nation yote ilikupigia kura, lakini bwana rais, imekuwa ni ajabu sana kwa sababu zile nafasi ambazo umetupa kama watu wa jamii ya Gusii si nafasi ambazo tulikuwa tunatarajia. Wakati ulikuwa unapiga kampeni huku kwetu nyumbani, ulituahidi mambo mengi, na sasa yale ambayo unafanya, umepeana 13 PS, umepeana huko Karenjin 13 PS huko Gikuyu, halafu Nyamira hata hawajapata kitu. Kisii tumepata kitu moja. Tunakuomba tafadhali rais, utukumbuke, utupe ahadi zile ambazo ulikuwa unasema. Uchumi ya Kenya sasa imepanda. Ulikuwa unatuahidi rais utapunguza economy. Sasa umeanza kusema upewe tena mwaka mmoja na ulisema siku 100. Sasa tutachukua gani rais? Na gotigana na yubono habari mikuru ase factory ya Nyamwamu ni gobeso kirena gukwana igoro ya kemeligecha na soboteneliobo chinga kechini goba mochiria ba director bakora ubaru obisi abange baba goteyabuna ni gobaro setu obisi maminchanili chikase kolende ba bere bakubayigira ba director banya na kwaboli bali abakoro konyara ko bali bagali yabene kubanchira go ikiranie emeremo yabo obatali goswana no mulikyo ito Josephat Amise na roboti rwa senchira yoboime chingaki okongusana na igoro yobuteneri anani bwa directors ase kemerigecha ibogendrete bono abaremi niko bagenda ko bagwesokia anene na kubatoka ebinengere byabo kubatekana no mungusana noyo ande yega ya KK48 ya Kyogoro muna abaremi bali ya Nyamwamu Tea Factory na Kiamo kama he got totally shocked to learn of late of what is happening from the former directors. So, ogoto tebi kwabonga ego barusetigwe obis machikata bwatirie omuremina bwate tiri chikoliaye ekera cheta agechorera abarai baye.
abalimi aboigo nigo bagikeirie anene oboteneneri bwa badirector banyarete ko bakurusi gwa bisi asekeria batebire nigo banyarete ko bakobeka obokurumi motwe na boigo anene kombia amagani y'abalemi mangana yechaega asingenja abantu balengwa rombalenga gutwira buya nande bono chiri boliri anene eriga inki barorire bataite kuirana nabo igabarorro inki baba koreire nande nekibabarusi na barabumbaga netiko gasi na bakwete tigaba igabarorro chingaki no morembe bogo gasi batiko na kuburukania abalemi eye no kwara kinga mbaliete bono baikire nande baga ni bairane amonchoreria ayenya liko bagakorekana anene ise boteneneri oboyebo ba directors niga balemi abo banyareko bagwitabana na borabo ase batebire inga bale no gosemeria kemerigi chaingi chene ko bikwirania engeri saine gochia ase abalemi abo abantu bagoja nande bairane back esibarwete nande batwende back asitotakorete asitotageti igo engombe kia erira amaino te koegunsiaga erume igo chingombe chiri chiarengo oro chiarenga se kiamukama chiaerire tututageti tututageta abantu abaya bari visionary ndego chigwanjera na engakera kwalire kwakorire na ndayo chikoira na oyo chitomagenere tigara atakorere gasi na chagi gotakorera iga na ndo mugoko no linga lero tokori 20 siringi sikoru siringi sana ogo semeri gwito nona abana batekera bagosoma gatonya chibese kurose egasi toko ntoko kore gasi engongu abantu bande bande koragiria abana ba na itu twakanire bana tiga bagende ka baba muna bali muna tubro babali tosange tonyora na ntubuna na baru ba tusambe igoro yobuoyo niga balemi abo banyareko bakoganigwa banyareko bakoba batoereru ekero bono company ya KTDM egendete ko bagekwena na obuoyo ase ntunda ya kabere amoya achire batwa chagete kurwa birongo kurwa nyanturago egari erenchiragocha egego chaga kiogoro mulimi onde bwensi otanyore tobuoyo kuripoteri kataseni Ndizi TV kure constituency Nyaribari chache ime county ya Kisii Litherane Josephat Hamisi Josephat Amisimbi ya munomurikito bena sorobochi rwasenchera yoboyekera no mwancho murigere bonno gotigana nayo tigatumulekera mangana rengete siasa Dr. Alfred Ndemo oyasenga ke mochinga kichikuro olengo mokonyo ya Manson yongo maga yokunganya kurwa somo bwa Ken sina gosensemo ya ODM bono ni gare gati ya bale maleta abaga kubwato kwa serikali ya Simba rati buna muwazire ni gobono a chorwa na litera kubwato kwa chase komiti ya bunge ya county ya Kisii gochikotina mangana rengere tobotali na boigona no boncholia ya sumunu we Kenya modre manyakanta na trade and tourism nigo litukulia raika bosi we bunge eyubone kunengia na kuligereria amaleta bagako bwato kono mugavana we county ya Kisii no nabonya kwebo yubono gochikote na ebintu bitoetana ino gose environment dere na ikabosi we committee ye kunengia na kuligeria sobime ali amaleta bagako bwato kwa Ndemo na nyakweba gukora kurwa asege kale kyo nigo bayirabu na barombero berito boikerano aso chikurobo korri bwabo chasa menyibe county ya Kisii na kwegerera buna mbale tayari kurobo korri bwabo asenchire yobwasyo lwanchire ya constituency gotayo. They have been very friendly and very professional. Maswali yabo alama ale focused arungeine aruchasa aruchuchia na goki kiagera maswali babuli na maswali ya marungi abantu baminda ko ngabayishimiwa abana bale enguo yaitu bintu byose tojo okoro gotobobuli ande naberesanga ntuito kwanene totabe tobasabe bali chiko mwiti amachiko tokolegasi process ya kora kana boniga yarenge processing ya yarenge ngansu na guribaga na committee ngena na agenda yane so abantu ba Kisii county kuringana na rambia nakora na ande ninde tayari kebara ngegasi iyo kokorera abantu baito abagusii egasingia imyaka menge Gusii atu kwa tempure nyingi lakini kwanyoranga nande kiroko na nyombo wisibia majita wisibia nga majita iyo na ande mbure ya tule so ntokore gasi amana na MCA na stakeholder chons speak yaito elito ikiria abantu baita mache kurwa akira se nyumba
abantu banywa maji kuru nyumba bate kwenda roche abangena bago tukire megongo asenge nje bakwenda roche atambe Wigo gotigara hime ye county ya Kisii ekiombe kimanyekanete buna Kisii and Trust Initiative goseketi ekionogia chaka bwango igani goba begetemero bili yabene kubwatirana ekiombe kelikia USAID amone serikali ya county ya Kisii aso kunyara kurwa mehegere gocha sebyombe au kolengana barobwa amona bwatani babo au bono bacho rabateneri yemerongo kiandani goba tebere bagochi kubwatani ebyombe au imeye county ya Kisii nabo kunyara kuba obosemi nchira baraye bakogendereria ebyombe aho konyara wekinia anachinga kechi uchumi egendrete okonga nito manana ryo korora yo kolegasi ya oversight koranga magendero yata kiri Gusii ahikiranire bono ko basaba moche ko register marete ebyombe bino gaiga nandemba ngo batebyo manenga okora mboyo mo amonto ndijibese isigabo ko basaba nga nereketi itubwate nchiro monta kwelika eso kubekiri teria oria swase bank banyore namba kurororo straight abuna ndiko ruega magendero tu abekire gati yagocha na manene itutaite koranga abantu baitu basomi gwe nganchira kibako endi byombe mbitigara biriye bike bonyo kwaina na kibesaria akibara agachwe bakora ibintu binene safari tu akarene tambe tu akotegeze ko creation kolete byombe binda amekegara mbita tubia chagetera kini ibinde bikareta ume bike byombe 17 kuba se byombe 17 tugacha tukarosia machiko aho tukonya egere tunyara konyana no kulika abantu be board bacho gutenere kyombekega egere board yegacha in place tutarete byombe gweta tukarara abori ebyombe naki ndieta kimota gito kweroka ebyombe nabya tateri gaketi and so nege ndukere on na abantu ba Kisii County na monori tukoriare rwanda nyara gotebanga na gokire muniki egera ekero narangire tungucho mukutano byogamuna umuchaki weke umbekega nago kakorora strides e board tu abegete in place ya kore kegera babere kolete byombe bingi amo byombe bikoregister inde binyara kukorwa ndeko capacity building na commentwa ogo konyana na koegwa linkages abunyu mantu abatuweta to kwanira abana chama abo bakoro ku civil society organizations ate tubwate byombe byabangina ebyabasai ebinde bikoro kwa self help groups ebyechikanisa nebibinde bikoro ku NGO go community based organizations tukanyara kwa batugo chamo na kunyara kwa batugo liyenjera tukanyara kwa batugo bwatirana wetiro muradio tubwato ko kunga county kuimarisha uendelevu ujiyo bosiriro amone serikali ya Marekani anena itoma etebu na ekoro kwa USAID na abantu baitu bagusi elinde twanya kwa batugo beke merogeria mu yo guchikunyara kwa yo kolengere na kituko bwatirana guchibosiriro na keti elinde tomente maroro na magendera se county yetu ya Gusii na go tigana na yubono murai wense William Samuel Ruto ni gatebire bona chikubwatirana amone bigambera na soko nyara kubabwatya sobo kori bwabo aya nogote buna abakori mirimo chikomentwa ase bigambero aho chinga kichi Ruto ni gate bune bigambero mbwente komentero chibesa chi bilioni 3 eriko nyara ko gendereria asobwa gachi na boigo asoko nyara gotwara chinyomba chiekerero Ruto ni galire ira yogo chikubwatirana na gosira ebigambero. I gave the undertaking, and which I repeat, to enhance annual allocation to the judiciary for the next 5 years in an effort to mitigate the opportunity cost of accrued shortfalls. And since we have the other arms of government represented here, we have committed to increase the budgetary allocation to the judiciary by 3 billion shillings every year to make sure that we build the necessary infrastructure, hire the requisite numbers of staff, and build ICT capabilities to enable our judiciary deliver on its mandate. I congratulate the Chief Justice and the entire judicial service for doing a good job against serious constraints. We do not take for granted your admirable effort to raise the standard of output amid such tremendous challenges. I believe that I have demonstrated sufficient commitment to provide confidence that we in the executive shall do our part to support the judiciary in delivery of its mandate.
Na boigo omuna chibina Lady Just Martha Kahome chinga kichinere ni gate birebu na babwate kibako gakaria inse yo mwaka yo mabere bawikirania mange kolengana Martha Kahome ni gate birebu na okuyigoro kwebigambiro no komento ko bana chibina ngati yari kigambiro kyabere kego ikirania asega kyo mwaka yo mona boigo igate birebu na babwata manga bagochiko ikirania kolende asokubwatia lichiko. In the judiciary, we are currently pursuing a strategic vision that we call social transformation through access to justice. This vision is a continuation of the pioneering judiciary transformation framework instituted by our Chief Justice Emeritus Wile Mutunga and sustaining judiciary transformation, which was heralded by my predecessor, the Honorable Chief Justice David Maraga. Over the last 1 year, Your Excellency, the judiciary has been hard-pressed to work in pursuit of the strategic outcomes identified in the stage. The report shows that we have made great strides in ensuring that our justice system is accessible, it is efficient, it is also expeditious and cost-effective as mandated in the Constitution. At the same time, it also offers the nation a glimpse of the vital and urgent areas in which our corrective intervention is still required. Na boigo omonogerie webungene Moses Masika wetangura ni gobona berega kumwakira mbyo murebwense William Samuel Ruto asogote yabuna naje kubwatirana amone bigambero anena sokonyara kobasira wekira nimero beli yabo asinchire ndonge chinga kichibono wetangura ni gobanyarega kuboliye bigambero kone kibuna ngokora bali miremo yaho batali gosonanwa asokubwatia lichiko. I want to encourage the judiciary to remain studiously independent. For the last couple of years, bills and acts of parliament passed at parliament have found their fate not too welcoming in the judiciary. We struck out many of them as being unconstitutional. And that is as it should be, because each arm of government must supplicate itself to the other. And whenever you make such decisions, it makes the legislature even more careful in ensuring that the laws they pass must be consistent with the Constitution and with the aspirations of the people of Kenya. So, Your Excellency, as we come here, I want to salute you for being consistent in declaring your desire and your government to support the judiciary unconditionally, so that they can be able to dispense justice to the ordinary people. Na boigo kutigana nayo omubwazimio wani Kenya bakora no murebeke makia ODM rera morodinga nigo bamuchiri murebwense William Samuel Ruto anena seganga yokoli yagocha komenda chibaza chiwakanwa ase ensemo ya NSSF na boigo NHF kolengana rera morodinga gaokwana asomo igaba koikira naso bwamo no mokonyo ya Martha Karua na bwata nibande ba azimio wani Kenya nigo bamuchiri getambo krekyo na gote bune serikali ya Kenya nigegendrete kuniriria aba Kenya bokonyora wanse. Deducting more money from workers and throwing it at the corrupt and mismanaged institutions like the NSSF and the NHIF won't solve any problem. Wakenya wamechoka. Punda imechoka na mzigo. Hatutaki kukubali wengine wazidishe hiyo mzigo juu kwa Wakenya. Tumewaambia kwamba kuna njia mingi sana ya kuua paka. Sio lazima uhuru ongezeke. Bono, gotigana nayo tumurekere goika ensemene wekase county ya Migori bikore by'abantu goitwana gosurusiwe mabwabo niko bono bigendrete komenta kanase county ya Migori obutuko bokerero ase kanise Eyemo nige gotebekana buna umurendi nabo igubona umoroki wo orengase kanise yo niga bagosaga na goitwa gotigero chinkoma goika go siria ogmabwabo nigo chinga kicho begeni kurase kanise yibono baga nige tambokero kia wango kunyara ko
gukirwa iri kunyara gukora ubutuko ime ase kanisa ya Maranatha iyo gotoka se county yo ya Migori kolengana amenyi kuro se county ya Migori niko batebira sama tukabwango iga nigo kiaberega kore kia gatano gokolekana senseme yo asa abantu baroka nego itwa ase chinchira cy'ubututukano. Na nimeshangaa sana kuona kama binadamu ambayo ameamua kusomea neno la Mungu na kuhubiri neno la Mungu, kuhubiri amani na kutangaza amani, anapigwa na chuma ndani ya kanisa akisoma Biblia na kuomba, na damu inatereka hata kwa Biblia yake na hata kwenye mesa penye alikuwa anasomea. Ni tendo la ajabu. Sasa ni mara ya 5 tukiibiwa, lakini leo wametuumiza, lakini leo wametuumiza zaidi. Kuja kuua mtumishi wa Mungu kanisani na kuchinja mzee askari ambaye alikuwa amekuja kutafutia watoto wake. Wamemchinja kama kuku. Serikali yetu iangalie hayo maneno kati ya namba na college katikati hapa. Juzi tena kuna mlinzi mwingine aliwawa hapo juu kwa description, which means ikiwa itaendelea namna hiyo wataendelea kuua walinzi wengine. Gotigara ime yorgongo ruwa Nyanza gati ya barayiko ruwa senseme yabono niko batebera gocho kumubwatse omura Wense William Samuel Ruto anase serikali ya yena goikerania bokore ya chinsemo ime yorgongo ruwa Nyanza niko chinga geche batebera buno kogani kwa bokura somura Wense no kunyara kubekerania magendero ibanyare kubwatira na sobwamo koyera ense ya Kenya. Very grateful to His Excellency the President Dr. William Samuel Ruto. His passion to make this country work. His passion to make a difference to the lives of people, more particularly people of lower economic groups. And I would love to appeal to the people of Nyanza that President of the Republic of Kenya now is President Ruto. And it is important for us to support him fully. In fact, we are not here just for the sake of coming. We came here because our people wanted us to come. Because they are ready to work with President Samuel Ruto. The expectations are huge because you do know that there are millions and millions of our young people who are out there who are looking into the programs that are being implemented by government to be able to help them to lead a meaningful life. Na hibirengari aoni go bigendrete kure wana somurobili rengete CBC bono chaki wa sense ya Kenya kolengana bwatani aoni go bono baga ndio murobili yukonyara gotuguterware asekerenga bunani go gendrete kubale merya bayibuli anana sokuba muzigo mulitobo ko lebinto nigo chinga kichi bono banyarira bakobole serikali ko ne Kenya baganite CBC konyara ko gendrega sense ya Kenya serikali ne ebekego swagati na ko lebinto byengenjo ibono byagendre kubale merya bayibuli yekarwa wikerani murobili CBC niko chinga kichi batebirwa na CBC nengi yakorende ekigento bagendrete kolera na kwimurungana mono nebinto bigotumeka somurubiro yo ibatebire buna bigendrete kugurwa na kwirira bayibuli konyara kolemara gati yabo niko batebire buna abana bali no bolema niko barachi gutandeka mono gwetira somurubiro CBC kubatekana bune bintu bitakire nigo abayibuli batali kubikirania. Mzazi ambaye uchumi umempiga mpaka sasa hawezi kuafford chakula, there's no way atanunua kuku apatie mtoto huyu anilete shule. Serikali ikiingilia kati iweze kutoa hela za kugharimia mtaala huu, tutakuwa sawa kabisa kuendeleza katika shule zetu. Even when you do the CBC and the country is not covered by electricity, I wish you'd go around and look for those famous laptops, famous and infamous. You'll be shocked, most of them are stored. For even parents themselves to take more responsibility in the education, in the growth of their children. Na kiroto gendrete gumunchumuli kirabona abantu bare no bole mani gobeso kirinagote abuna nasense moyobo chenu ni goba gendrete gotikira maiga abantu bare no bole mase county ya Kajiado ni goba tebire buna no na kiraba konyorobo kores nyagetari ase county yo ni goba konyara gotiwe sikegento bono bagania serikali konyara kubaligeria sobo ime eli konyara konyorobo ene bwaba anekiraba konyorobo koreri ase county ya Kajiado chinsemo chie chinyagetari.
Kuja kwa wafanyikazi wanaofanya kazi katika hospitali, wengi hawaelewi ulemavu, so watu wanaenda wakinyanyaswa na kuonewa vitanda vya kujifungua. Wamama hawawezi, walio na ulemavu hawawezi kuzitumia. So unapata kwamba zile vitanda inakuwa ni ngumu wale wamama ama wasichana kutumia. So kila wakati sisi tukienda hospitali ni kuomba tu kusaidiwa, kuomba, yani maisha yetu ni kuomba tu, ambayo kwa kweli hatutaki. Kajiado ni sehemu moja ambaye tumewahi kupata cases ambazo watoto ambayo wamezaliwa na wana ulemavu, jamii inaona kama ni aibu, wanaona kama ni laana na wanawaficha kule ndani. Chideka ne mirongo itatu mwanchu muligero chia butokire Eyemo ya bono marogo bangendo mutumoko Kenya ra mwachi kwira no mwanchu muligira dosanga mange kurende ntarachi kwira na gukumana ya gendre tokolekana kurwa chinsemo ekarotora ira ni gotrando go kensemende ya kaberi ya studio B abwa stromena na Steven Ndemo captain number 001 atumanya mange kurwa sensemeli ye chigosori go bono gendre go tobwate go sensemeli ye mtandao semo ya Facebook Ndizi TV News the digital na go kensemeli ya YouTube mwanchu muligira na wakati na goitira Ensa Ndizi TV News toska kuna mtaraseka getalia gake. Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko beria mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester systema, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Nabuku bakiresimi asinamba enoti isano na ibere Eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere Eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV na kubatia mangana magia kurwa igasigeta seneke tiabono kwarigania sa mangana magia yechi gosori bula botambe rete nende mo Steven captain 001 Otocha kama mangana magia yechi gosori kurwa sema Nyamira setia kiendege abwa timu ya Shabana FC yabete gosori ne timu ya Kisii Industrial asa gosori ya Kibosani ya gosori yu ni timu ya Shabana FC yawe tichiguli sana nemo asebole ama basi bona moro kyo mone no timu ya Shabana FC sani okota tebile chikosori chike Kibosani na chikosori chingi ya chira kwenye timu ya Shabana FC konyara kuyarigani bosi boko irana kwa ligi ya National Super League. Leo tuacha se getie kia kendege tuacha sana Shabana watukaribishire uya toko wakera mbuyono so mpiro muya watu akiri tuanjire ase result watu na ndio nonto ento chigoteni mono na ndio merani nabo na wakere mbuyono. Tumeleta vijana hapa kucheza kidogo because hii team inacheza NSL. Tujakuja hapa kuprove but tumekuja kulearn. That's the most important thing. But vijana wamecheza vizuri. At least tukitoka hapa tumelearn kitu which is very important to our team. Since tumecheza na team yenye kuju yetu kidogo, tumeona makosa yenye tunafanya, tunaenda kurekebisha na tuna focus the way forward venye tunaenda kucheza ligi venye inaenda kuanza. Friendly aro aberengia wiki ngima tuanda irebia scores chabere jengia twalgori scoring touch ligi aberebia
bado ngwana tuko push sama tukama katika lete ligi chake tubange wewe ntore no mane round ye bako tutiro KPL friend chinyinga bande bawo chabataka we proof lakini abale romba babu yake mbare watu wangu wako land so jekina bata time yo mchezaji time yo ndege goika aro siku moja amba vegaiga bwana kinata ni kupush tu katika preparation yetu tukitarajia hivi karibuni ligi itaanza do imekuwa ngumu kwa sababu bado hatuna mwelekeo kutokana na vile hali iko kwa federation but tuna believe hivi karibuni mambo itakuwa sawa na tutaendelea kucheza. Tunaendelea kuprepare but kumekuwa na ugumu kidogo. Tulianza late kwa sababu ya hatuna uwanja. Alafu ya pili tunataka kujaribu kurekebisha zile makosa tulikuwa nazo last season kwa sababu lengo la sisi kukua na kutrain hadi leo ni kutaka promotion kwa top league. Oyuna morokio manene we timu ya Kisii Industrial Evans State otabuna mbachete gosore yugo tiemana ningo bachete kwesome bagasomi guchigori sano nemo asegole momo chipo ntutia na mangana yorengete gosori ya Kebusani gati timu ya Shabana FC na timu ya Kisii Industrial ningo mona tia watani bechi gosori korwa sorongo rwa Gusii mono abagosori abakuru bakura unere Sami Undabu ule gosori timu ya Shabana FC SM yake mikorobe sokiri na gosaba serikali ye county ya Kisii na Nyamira kwana kibuna egetigia kiendege ngo kiri gukere kwana kibuna ngebege kwarigani chigosori chinyinge sentonke lya hote abune getie kugia kiendege kire weekend gotwara kere chigosori chechi timu chinyingabo asasabire bono gosirukuru ase serikali kwana kibune getie kyo gya kinigu goika kwarigani chigosori chinyinge Simbarati egavana yaito Simbarati ninde shwanga no monto muyanande no monto bwanjete sports igona areko basaba ebiongozi byaito tafadhali njwamo tigagotigera omuntu oyo me team eye ne community club egokonya abamura baito nkagaiga tiga mochi chamo mokonye club ekegenda top league egetikya kiendege ase county ngimana ikimanyekane denga ase michese okolerwa nabona sabana no abautreni umupira nje ona ari kusabaiga asokorra kwana na nje uri nganje to mupira ndo bwade muno mwemisyo ito nyachaki mwemisyo ito bono iga no muntu bwanje to mupira etimi ito nayo kora masoesi ga ya sabana igona ari kusaba aikange ni gabana yito Mr. Nyalibo gabana egera mu ikange ase this time tuimukia mangana michezo sports ebe nigintu kiamana ase county yetu ya Nyamira abantu baminto bonsi bya Gusii ngima sabana nere timu ya Gusii itengima na ande bono chinga kiji twarwaka Gusii ngima bono twanyori Kisii county twanyori Nyamira county na ande muroje ngabono sabana no yego train kiende ga ase county ya Nyamira oyino bwanja niyo bono mono sana tubwate ase because I think ya sports nje ona sabege tieke na ke maite buya mono sana baunganamo egere batorosiri getieke because every Saturday Sunday and what yani matukano emechezo yirega na emechezo yanji totia na mwana rengete ko sori yenko to anda se ko sori ya volleyball mona se kare ko kiligia chi school che secondary ase bono moro kyo monene we school ya Nyakembene high school umekaine buna Zakari Rioba nya rego saba serikali mono ye bonge ya South Mogrango ekora unomo jumbe Silvana Sosoro kwa ene kibuna school ya Nyakembene high school ya nyalire ko bakego siru ase school mona se ko sori ya volleyball abwase wikira boniga school ya Nyakembene high school na babwate obunyankongo bwe ko sori ya volleyball ime county ya Kisii ase kerengo kya basubati abwase nsemo ya Nyanza school ya Nyakembene high school asaba subati volleyball ere namba 3 Njenda gete litanga ningansere kuruseitoga ese constituency yetu aiga tole o Silvana Sosoro wono ne serikali yetu ya UDA na ende no are chief whip ya parliament njena lego tebaiga ara atorigere litanga ni atogorere fa emepira atogorere chi uniform atogorere nonye yani playing equipments bindo birito gocheza naenda ato support abana aba nyoni yanyarekana nyone mna to ba sponsor te bale school wa you know there are challenges here chindagera and whatever CDF ya tokonye amangane ago sponsor abana aba koru CDF office naende nyorege konyarekana serikali the ministry yakara ya identify abantu abana muna baba ke bagukina na barumba wenda te kubarura baba sponsor
serikali Ministry of Education mostly tiri gukora mang'ana aya mono tatikachibasikiriye gutuma tutekiti kyo gokonya lakini abantu bagokora ne constituency ne count Simbarati mheshimiwa His Excellency akara kurigeria timu ya ansiri korwa sigete bono muna asare maiga mwara muna mwaicha asare very remote akara tu ansiri gento muneke gaiga na babwene to na ene go promote bono politicians baito na babwene to gotoimoki not the government politicians ikagara ekene keumbu yachakire komeraga aina mangana rengete go story ya volleyball wa selit koliankyo asegeti kerigia Kisii University ntwale chitimu chinyinge chitanete 50 chia volleyball chirabe chikomerana asekerenga yoko go story na gosemania mange ase go story ya volleyball omwancho murire na mange na kwariganira tikorwa SMS chiko story gati yavo ababu na mwamba gotwalege ikaro kya bene no boteneri wa football Kenya Federation Selit kolia lero na gati yavo eligi ya UEFA Europa Cup yabete ko story gurit kolia igoro gati chiko story chinde chiro beiri turabete kurigeria sobo ime gekora gati nsa isato kolende maitekera lituko buna chuma lituko bune liga regato aro mugano na lero iga kututoro mugano mwenge wa eskuru emaita vange vaito mwabeta eskuru mugasomigu mukalendu bya bono ndabate eskuru Eyemo abana ba class 8 bono liribare preps ya maragoba ngina roma kabere ge eskuru mwalimu abatebe buna nkoboria maswali uli kurane liri swali nere gweko gosoka agendeka iyo preps ya maragoba moro chirende chinsa ikomine yemo chaikire iga abana batete kwenda guchika bono aze skuru eye mwalimu akabeka lichikerio mwalimu wa science goikonya alikurane liri boli omanya kogendaka bali bakuno kurane liga kwendaka mwatigara oyo ndo kurane oiraneli oendaka mpaka mwesi mwera nilimanya kwendaka one kaba mwana ro lengerende kerasi yake talibonse bwate omanyi boisaine amangana ye skuru amangana ye subject era tamaite kende ase kerasi yake omaite bana mbali kodengana bono oyo tamaite kende ase kerasi ime ona karegenteke aigando jetin kwendaka na ningenda muchikondo yo bwa moeli akaratiga tiga atumike chisemichiaye na rekobaga kwendaka ono mwana olenda kaenda karusie pagi yaye morocha buna chida school chira karusie pagi yaye alengange ne Teresa agatugute pagi isiko ase Teresa ye pagi ekagwiso ono mwalimu chikoligeriga igento kyagure isiko na akoligeri ne pagi kono lendo mwalimu ndakaboli rende ndaragenda ne na maswali yanko boli ningo yobaga koyeli ngo yutugute pagi yaye isiko abana waspi bakaobwa mwana yake mukyo ko igoro akore nini agateba ninje kero mwalimu karate abanerere ndo tugute pagi isiko mwalimu yakunya kumurigereri garre na njira kya kumupanish mwana uri agatena agasoka guchisiko mwalimu yakumatebi turairane li maswali korukera sime agateba lendo mwalimu ngikwabo liri swali ningo tugute pagi isiko ninje na irane litingo soka ngende mwalimu agakira kira agasoka nanjo mwancho muri abunongo sokera asenko mwaliga ni Vincent Onyancha kurwa sensemende ye studio autebinara ali atikaleti na ali atorigereti kurwa SMS amangana Amayia. College ya Tenacious Harbor niyo iguritimira nko yaye guciye se bari batagite kwegera ubu bweni bw'ugutumika imetegeke Gusii aburukigwa bari yabubwate alama ye D nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT ase bari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boyo nkosomya bari chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Oyukumanya mange kubotikana nobukorani bwabo batarire imuyumu chokisi asamagacho a Twins Towers rirongoli ya kabire gosoba kirisime ase namba enotibire isate enoti sano na ibire nabwo barikira yuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke. Facebook ni gukubanyora buna Tenacious Herbal College. College ya Tenacious Herbal ni gere certified na ISO.
Mwanchumulikiri bono gotigana na ndemo captain number 001 tumanyiriomo omugano mwenge gento karo kimaitu mwana uyere takobancho mwanchumulikiri bono gendra gotubwati gwetira nseme yemtano na cheko gotebya buri tangane na mango toto gukwarigania seri tukuri yale rabo go chikoroga chinse isato chiabo tukubuna botambe ningina na semese iko mwanchumulikiri yango sansamurane ayomunanda mange asenchira yeli wenyera bono Joshua Auta uyobonete okumanya senchira yebimanyire kubwatikana nebitango no kuburukana kwe mitambo tinyarekaniti yakumanya mangana ya senchira yebimanyire nyera bono Petronira Mukira ko Teiren asoko nekedio gnechibicha chawikira senchira yobo ikerombye muno murigeria asoko yachora ko yategerera tomerani sato buna botambe reterani nchinkro Vincent Onyancha.